Yaro yautrai. Ko himen ko para bayit hautrai Jesu Christ. Mindagasni ngan hikaya pi syapang. Sakaway paat ka jimpao jangga Maria Tesoti hakari Mexico kalong kabapau nam burna play jopi pilam pule nagi kot ne nagi jingi kai. Henrengan wan syapi manang batay biang yipi syapang kanega jimpao jangga Maria Tesoti ha Guadalupe ha Mexico. Ha uwe o nongre o bakerteng Juan Digo minda ulang o Juan Digo bakui. Kamaria Tesoti kalawan pau siya uni unongre o Juan Digo bakui house nen katsans palay po way. How banai December nadu kindai tarik hadu kadar tarik December. Banite ya ka jinglong jong ka Mexico kalalong ka ri ba ladon bon ki jingmane blaitao don ru what hadin ba kilong krustan don ki benda ha ka ri Mexico ki beryu ki penya ya ki beryu banterwa ha ki blaitao bad uni Juan Digo bakui ula long nomre ula pediang ya ka jinge Kristen Catholic bad ujulong ubri bashai lake mas bakui man ka sngi sai jain bad sngi balai bad lada baudang jingai kumba arpo kilometer na ka yemane parish ushai iyan ki jab ban poi mas bakui haga sngi sai jain bad sngi ubalai haka wekasni kadba udang lake mas haka step haka katsan spa laipo uwe house name katsan spa laipo uwe haka sni kendai tarik December ulayoi ka jingpao jongka Maria Tesoti ka Maria Tesoti kala penyetu iyahu bakalong ka Tesoti bakalong ka kemi jong ublay bad Kamaria Tesoti kala stang banya keren badu bad kala penpao hawu bakadon ka jengtrang banteno kawe ka yimane haga jaka bakawan pao bad kala kerpan iyawu Juan Digo bakoi banlek Shao Archbishop Jongka Mexico ban kendu iyawu ban ste yaki yimane te ula marai Shao Archbishop bad u Archbishop ula ngamla ban nge bad ula wan pai biak shaka Maria Tesoti shaka Tesoti balawan pau hau bad kadang aphangdo bad ula bau Archbishop ula tre ban pediang ya ka jingkar pat bad ka Maria kala pideban ya karen baru Archbishop pideban pengait yawo pideban pinshisha hawo ba kane kalong ka jimpao jongka Maria Tesoti badega jingtrang jongka bante ya ke yimane haka jaka ba kala kadau bad kane kalong ka jaka kaba jan kawe uwe ulum ubakerteng tepeyak hajan ka sor Mexico bad haka shipo tarik uni o Juan Digo ula late biang Shao Archbishop badu karpadi ya Archbishop pe kane kalong ka jimpao jonga Maria Tesoti bad kala kendu yanga ban karpadi pi banteno ya kayimane ha uluk tepiak Henry Archbishop ula pe ngamla bange nalorba pilong uburyo uba napadengi nongre bad ladang ayatu ya ki buru ki bastan kim ngei satya badu o Juan Digo ulawan paino bad haba o Archbishop ula ladang ade bange pideban panno naka Maria Tesoti kano kadak kaba ngalaban ngei te Juan Digo bakui ulawan pai shaka Maria Tesoti bala pe
balik pi kerpadia nga pi kon ya kino ki restart kenapa keperte kan ngate ngalong unongre bapli ngalong ubaduk ngamdon jingnang jingsta kamaria kalau ngala GDP barlemba jopi kansa pauno kaburong chungo belai bad ula pe archbishop ula pide banai kano kadakashin ba unduk ngei ba pilom kamaria teisoti bad kamaria teisoti kala menjur bad kala tosawan paino haga kadway tarik December bad nanda ujuan digo ulalay pai shaying jungo barulala ya mama jungo ukini jungo ujuan Bernardino upangjur te shimlala manman pai shaka kadway tarik December hagasni kaba penpe ya kamaria teisoti ban peni ya kadakashin namarwa upangjur ujuan shimlala banwan bad haka kadar tarik minstep permit upangjur ujuan badan Bernardino ukni jomu bad ulas nautu baude benyo ya ka sakramen jimpensle badulale kot ya ulindo na ka parish badulas nautu lada uya kaju kelindi kamaria kanap yawu badulas nau la rain nama shimlala ban bat ya ka tin bat kamaria teisoti kabar ude banle kadway tarik December henry nama mama jugu upang shimla yolle te ula kinria ya kelendi ula ya da kawai pa kelendi bankiar na kamaria teisoti kawai ka daw ula ngau larain kawai ka daw barum shimkwa ban pensolem kalendi namar umama ukni jomu upang jur kanba udam ya lendi haka por step kumbasan beje aye kamaria kalawan pau hau biang hakawai pa kelendi kat bahu mud ban kiar nona kamaria teisoti ka keli bale pila pimshim lawan haka kadway tarik December badula pe ukini jonga upangjur band kamaria teisoti kala wadung kusalai shanya hanga bangade ka kami jongo balai bad ngansa pe ya ka jinton kam jong ukini jopi ngansa pen coin yawo bad kala kendu iyawo juan digo bakui ban kirno hau lum tepayak bad kala hangda pensalam ya kadakashin kabala ban penge iyawo archbishop joka Mexico bahunduk pediam iyaka jing kwa jonga bante ya kiyemane bad juan digo ula kongu ya kamaria teisoti bad ula kiuna hauta ulum bad utaulum ushailom baturkom namar kalalong ka portalam bani barong itip ha ka portalam omdon ki plang kiba turkom suda kadba ula kiu hautaulum tepiak ulalam hangda utaulum udap daki sundiu pula bad kumjuru uta usundiu pula omde kamjudon ha Mexico kalalong Castilians sendiu padulalingo batamaria kala yau lumno ya kita di sendiu ba smart yubi ba ulalumno ha ka telma jamu namar telma les ingilawan pinyan jor ba ka jain kersha haba ki kon kinde kiba shayad pom to ulalumno ya ki sendiu baro ha katelma jomu nanda ula mareno sha Mexico shau archbishop ban pensi sha hau ba ka jimpa jonga maria teisoti kalom kabashisha bad u archbishop ula yoi yake sentiu kabayitna kabadon ka jingiu bi shisha bad ula stautu kani kalom ka jimpa jonga maria teisoti badula penhapno ya baro ke sentiu hakama u archbishop yanda ula penhap yaga sendiu kalapau haka telma jomu yaga dur babriu joka maria teisoti bad kalalong shisha ke kampala kalalong kadur kalalong kabab palat ya kino ki artist
kinongdro atris kilabandro kalalong ka dur ka babatam kade ka ju ka dur ka bangalagi kai haka utama lepando u captain ula pindot ka ko himan ko bara bahar lemba kaneka jimpeni kedakashin u archbishop ulangai ba kamaria tesoti kalapao shisha hau juan digo kamaria tesoti kalapao sausin hau juan digo bad sakawai pakapo kak sa yakasin kabasan hau kinijomo juan bardino kaba u juan digo ulan kiu hau lum tepiak banlum yakasundiyo bad balai shawu Archbishop Benshisha Yagajimpao Jangamaria, Kamaria Tesoti Kalapao Hawu, Juan Bernardino, Badula Kala Pencoitno, Iawu, Kinijumu Naka Jimpan, Kijingshito, Dakava Penetu Yalade, Bangalanga Tesoti, Bangalanga Kimi Jom Oble. Kohiman Kopara Lemba Kaneka, Jimpao Jangamaria Tesoti, Ha Gadalu, Ha Mexico. Kamaria kala pikai shai kadar ba ukur joka ulong ubakordor badon bor banjob halor barro ke jinge tala but ke jinkinia tala jaga parthe lemba ka jimpa jaga Maria Tesoti kumka Our Lady of Gadulur Kamaria kala stamban penkuit no Yakari Mexico na barro ke jinkinia tala kamda me ke jinkinia yake buryo sya ki duwan jong ki pleita ko himen ko para utrai uwan shivan ha ka jingim jong iman ka por kamda me lemba ka Maria Tesoti kakkaba ka Maria Tesoti kawan shagi kara arta tru rengkat barka ya ukur joka deina kata kadau kala kentu ya u Archbishop bante ya kayimani kayimane kalonga jaka bangi mane nyakendu ya utrai uble lemba Kamaria Tesoti ngidevan yakendu ya ujisu ha kayikanda gajamu ai Kamaria Tesoti kabala pao ha Gadalu ha Mexico hawu Juan Digo Bakoy kanang yarap yangiru banang ibshirhem ngiru nginang tuwai Kamaria Bakoy kemijo mo balay wan pao hangiru ban yarap yangiru ha kijing tolot kijinge chumi awe Maria uble badan bor baro unkarko yapi uppa barukon barumen siyam bakoy amen.